Kuyintokozo-ke ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor ngi-channel Flick. Sibonga nje ithuba elinqasifele lokukhuluma nawe. Engathi-ke nawe ungakuthola kukuhle emihleni yakho nasenhlizweni yakho ukuthi usubscribe bese ulike le video le namanye amavidiyo angaphezulu kwenkulungwane akhona kwi-video okuyi-channel. Sicela ukuthola kubalulekile futhi ukuthi unikele balokwanikela ngakho. Ikhona ke account number kanti we can also use other method. Owabona ukuthi abalekile ukuthi ungawasebenzisa kuwena noma anze ukuthi kube lula ngakuwena ukunikela kwi-channel. Kakhulukazi mawukuthi uyayithokozela le content iyakusiza kakhulu. Ngineshoyo ukuthi ke le content etholakala kule channel iyona ke esiza kakhulu abantu. Mina ke ku-Pastor ngi-channel New Flick. Sibheka la uDinewo Crown Queen. Dinewo Crown Queen. What was the meaning of dreaming about Impangele inside the river? What was the meaning of dreaming about Impangele inside the river? Impangele yini impangele? NgesiZulu impangele, ngesixhosa impangele, ngesindebele sasemzansi ngathi bathi ipangela or ipangela. Okay, asithi ipangela. Isindebele saseZimbabwe bathi ke ithendele. Nami ke mangulangule khona emakhaya besinako ukusensa ke igama elithi ithendele kodwa ke bekunenye libiza ngethendele. ISwati bathi imphangele, kanti ngesingisi bathi Guinea fowl. NgesiTswana bali khaka, ngiyacabanga isiSotho khaka. Bese kuba isipedi sithi khaka. Afrikaans tarental Pitoli. Tarental. NgesiVenda bathi khanga, ngicanga ikhanga. I don't know if ngipronounce kahle. Tsonga mhangele, akazi noma ngibiza kahle o mhangele, mphangele o mhangele o hangele khona lapho. Inyoni kodwa le impangele ikhona ke nenkukhu eyimpangele lenemba baqapha lenkukhu leyo noma inyoni njalo. So number 1 la asike sithi ke umuphupha la impangele uthi ke la isemanzini isemfuleni. Lokhu singathi thina kusho ukuthi kuwuphawu oluhle nje uma uyibona le mpangele isemanzini olungakhomba ukuthi kungenzeka wena udinga ukugezwa noma ukuhlanjululwa imimoya kwembethe. Kungenzeka ke idinga ukuhlanjululwa le mimoya nje usebenzisa le nyongo yale nkukhu eyimpangele noma impangele, yabona. Number 2, kungenzeka futhi umuphupha lempangele sikuloku sithi uphawu oluhle uma ilapha emanzini ngoba lokhu kungabe kukhomba ukuthi kungenzeka kunesidalwa esidinga ukuthi usukume wena usishambulula, yabo. 3, kungenzeka uphuphe lempangele kuwuphawu oluhle uma isemanzini ungabe lusho ukuthi isidalwa sakho sishambulukile. Kungenzeka lungavela uphawu la ubona khona lempangele isemanzini ngoba kade usanda kwenza izinhlambuluko ezithile, kade usanda kwenza izinhlambululo, maybe ungayibona isemanzini acwebile ahlanzekile ukhomba ukuthi lesidalwa sehlanzekile, yabo. Number 1, sithe thina kungasho uma ilapha emanzini lempangele ukuthi mhlawumbe kufuna ukugezwe kumele uhlanjulule imimoya wena wembethe noma kunalamathunzi kunalemimoya eminingi ela kuwe edinga ukuthi ingahlanjululwa. Kodwa ekudinga mhlawumbe uma ihlanjululwa le moya kusetshenziswe le nkukhu empangele noma le nyongo noma le abanye besenza igazi lempangele, abanye basenza le nyongo yale nkukhu empangele. 2, yenza uma ukuthi lesi sidalwa sakhe sidinga ukuthi usukume usihlambulule mhlawumbe le mimoya idinga ukuthi usukume uyihlambulule, yabo. So sabankulu ke besibeka la udaba lwempangele noma ke impangele uma uyiphupha isemanzini, isemfuleni, isedamini njalo, yabona. Sabankulu, be blessed. Lezobalekile ngizokufanele subscribe, like, become a member. Fona kuphela ekuseni ngo9 kuya ku5 ntambama. Ungafoni mongeyena umlandeli uma WhatsApp nangebhadi nangephuthu ungasendela futhi SMS. Sabonga. Kulela kuyo Jesu,